ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، maka sitaka si midira tumtika Allah subhanahu wa ta'ala tsika armangata kamni Allah ni mandefa salatu wassalam pamnantsika Muhammad siro fianakaviany iro piaradiany ary zay manaraka an'izy ireo amin'ny atsaragna hatramin'ny farany. Alhamdulillah, maka sitraka Allah lalandavatsika satria io anisan'ny doa farany tsara ritatsika tamin'ny manzil na ny ambaratonga ny hitatsika tamin'ny lasa nasona hoe ar-ridha, hoe isaka antsika makasitraka Allah mampitombo ary isaka ny mampitombo Allah subhanahu wa ta'ala mampitombo le asoavagna atsika faly fogna zany amin'izany fotoana izany. Dia mifatotra amin'izay alhamdulillah izany na ny fankasitrahana Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny situation jiaby, ka makasitraka atsika izy nanome tombonandro nandroany, makasitraka atsika izy makasitraka an Allah subhanahu wa ta'ala atsika, makasitraka izy zany Allah subhanahu wa ta'ala atsika amle atsika mbola nataony hoe nitsanga miaraka amin'ny iman. Satria Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu andraiky izy andeha amin'ny lala ary izy mahita tanora anakiraiky izy manontany kaifa asbaht, karakory anao nianty? Olo io niteny hoe tsara, asbahtu bi khair, zaho tsara. Kaifa asbaht, napodiny Omar taminanazy bi khair, kaifa asbaht, jusqu'à tanora naman alhamdulillah, zay nambala nilaneniko taminanao nambarana Omar ibn al-Khattab radiyallahu, zay nilaneniko taminanao hoe alhamdulillah izany. Io anao amin'ny atsaragna, anao andronao tsara, zakanao tsara, fa le nalasako aminanao izay teny zany alhamdulillah. Zany tsy miala amitsika ary tsika makasitraka lalandava foana Allah subhanahu wa ta'ala, ary mangataka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala le ni'ma zay namena Allah subhanahu wa ta'ala atsika toiziny ary ampitombosiny amitsika jiaby bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Ni'ma anisan'ny ni'ma bevata le fipetripetrahana karaha ataontsika ty majalis dhikr, fipetripetrahana zay ataontsika ty mifampatsay, fipetripetrahana ataontsika ty ny mitondra, satria io nama Rasul sallallahu alaihi wasallam amin'ny hadith anakiraiky hoe riyadul janna, fipetripetrahana karaha ty io zany karazany jardin amin'ireo jardin ny janna. Satria rehefa anao mipetraka maro raha mandalo fa izy tsy haitsika zany raha mandalo anatiny. Ino raha mandalo anatiny? Anjely reo mandidina atsika aloha manao dohany antsika zavatra raiky, fa Allah subhanahu wa ta'ala izy anatiny, Allah subhanahu wa ta'ala izy manao dhikra atsika koa amin'ireo malaiky amin'ireo anjely any amin'ny lanitra. Atsika zao ty mipetraka, atsika mihevitra atsika mipetraka foana, fa raha mandalo mandidina atsika, raha ny haitsika atsika mbony laza aloha atsika eto foana tsy miala eto. Tena marina, fa tsy aizatsika le vokatra n'izy ty mahatonga atsika zany fa mosary, fa mangidy vatana jiaby, fa komasy reraka lamosina mitsanga karaha ty, dia atsika zany fa mila miala azy malakilaky satria tsy aitsika le vokatra. Fa wallahi wa rabbil kaaba, raha sokafany Allah subhanahu wa ta'ala aminantsika vokatra kelikely amin'ny fipetripetrahana karaha ty, tratra atsika ty mbo vaky tsy omby azy amin'le hafaliana hoe zay mbo tsy omby, tratra mbo vaky tsy zakany fotsika ty mahita anazy. Zay mahatonga hoe andron'ny qiyama atsika vao ampanetena Allah subhanahu wa ta'ala, satria fa novainy Allah le tany fa tany hafa, ary le fo ntsika amin'ny fotoana io fa fo hafa, fa tsy fo karaha ty. Fo karaha ty mbola tsy mazaka. Zay mahatonga Allah nambelany le raha tsy asehony atsika, fa raha ohatra ka niseho zanak'olombelo raha ataony, wallahi wa rabbil kaaba amin'ny atsaragna karaha ty mbo tsy nizakany fotsika mivaky teo. Tena marina. Fa Allah subhanahu wa ta'ala izy am'le feny fahendregnana azy ndraiky inakinaka amin'ny antsika napetraka n'izany zavatra izany mba mipetraka andron'ny qiyama rehefa vonina atsika mahita vokatra an'izany. Ka tsy ho anenina amin'ny fotoana io atsika mahazo alhamdulillah tawfiq boka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala mampetrapetraka mifampiresaka. Tsy misatra atsika amin'ny manazil ar-ruh, ambaratonga ny fanahy. Fa navita atsika nanazava ireo ambaratonga anankidimy. Ary nandroany atsika amin'ny ambaratonga enina amin'izany.
inna fa inna. Ino ambaratomba io. Mila haitsika fa zanak'olombelo jiaby avy ambony tany eto tsisy zanak'olombelo pino izy tsy pino izy zanak'olombelo jiaby alefan'ny Allah subhanahu wa ta'ala avy ambony tany eto dia misy teboka zay misy amin'ny fanany mampifandray azy ndraiky Allah subhanahu wa ta'ala. Mampifandray azy ndraiky Allah subhanahu wa ta'ala. Zanak'olombelo jiaby. Zanak'olombelo jiaby amin'ny voajanahary kullu mawludin yuladu ala alfitra nama rasul sallallahu alaihi wasallam. Ino madikany yuladu ala alfitra? Zany hoe zanak'olombelo jiaby rehefa miteraka izy miteraka am'le voajanahary. Ino ma voajanahary? Le teboka misy am'le hoe fifandraisana misy amin'njanahary. Zay le dikany fitra. Ala alfitra hoe tsisy zavaboary ary tsisy zanak'olombelo avy ambony tany eto afa-tsy hoe mahafantatra izy misy tompony any. Zany hoe misy fifandraisana. Misy fandraisana le tokony Allah subhanahu wa ta'ala. Eo am'izay anjaran'ny tsiraikiraiky mampitombo izany fifandraisana zany sa manapaka fifandraisana zany. Ary eo miditra le manzil fahenina nansoina hoe ubudiyatun lillah, fanompoana an' Allah subhanahu wa ta'ala. Atsika maheno foana fanompoana ty. Atsika mbola tsy nahita hoe ino ma fanompoana ty. Zay le tena marina. Raha ny mbola atsika manompoana fa raha ny haitsika fanompoana azy hoe karakory fanompoana manompoka ary ino ilaina, ino fototra an'izy io, ino lalàna mameana izy io. Subhanallah, atsika fiainantsika jiaby io tokony fanompoana. Za milaza zany Allah subhanahu wa ta'ala zay nanamboatra atsika. Namarana Allah wama khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Nanamboarako ireo jinn sy ireo zanak'olombelo tsy amin'ny antony hafa afa-tsy hoe hanompo. Ametraka fantaniana am'izay tsika hoe fanompoana ty moa karakory. Fanompoana ty moa karakory. Eo am'izay ulama manazava hoe fanompoana ty misy antsoina hoe ibadatu taqdis wa ibadatu ta'mir. Ibadatu taqdis io le ataontsika sala, zaka, siyam, fifezana, dhikrullah. Io antsoina hoe ibadatu taqdis. Io feim-potoana kely raha jerentsika tena marina. 5 minitra isan'andro zany anatin'ny 24 heures zany atsika manompona Allah subhanahu wa ta'ala. Io fanompoana io raha ohatra ka io foana namboarina Allah subhanahu wa ta'ala atsika la wallah tsy io. Tsy amin'ny fotoana kely alantsika io. Fiainantsika jiaby tokony fanompoana. Miditra fanompoana hafa nantsona ibadatu ta'mir. Atsika namboarina Allah subhanahu wa ta'ala hanompona Allah subhanahu wa ta'ala amin'izay taqdis. Zay le zavatra hoe zany hoe le lanjany Allah subhanahu wa ta'ala le hoe izy ma Allah anazy ary tsisy aib. Taqdisu Allah subhanahu wa ta'ala zany hoe madio tanteraka. Io le fanompoana zay ataontsika ty. Fa le fiainana iainantsika ty jiaby tena marina ibada. Ka raha ohatra ka tsy mazava aminantsika fa hoe fiainana iainantsika ty akoatra ny sala, akoatra ny dhikrullah, akoatra ny famakiana Qur'an, akoatra ny fifezana amin'ny Ramadan, akoatra ny fiainako ty mbola ibada, tsy tsapatsika izany zavatra zany ary tsy iainantsika izany zavatra zany. Atsika manjary manapaka na mampiaina le fototra zay napetraka ny Allah subhanahu wa ta'ala amin'izany fanompoana izany. Natsona ibada. Ka mandeha miaraka zany izy ireo. Le andraikitra sazanao ny fiainana io mbola ibada jiaby fa natsona ibadatu ta'mir. Natao atsika na avy ambony tany eto mba hoe hanangana zany hoe hanangana zavatra amin'ny tany teto. Le mahatonga atsika nampirisina miasa, nampirisina manao zavatra mandeha mitady fiainatsika manao zavatra amin'ny dunia ty. Ibada direct sona ibadatu taqdis. Fa izy ireo jiaby samy mitondra anarana ibada. Izy ireo jiaby samy mitondra anarana hoe ibada. Le olana mipetraka na fanjanak'olombelo ny avaka hoe misy nanompo, misy tsy nanompo. Satria le tsy nanompo tsy matsapa hoe izy handevony Allah, abidullah zay fanarika mara. Anany anty izy koa misotro toka ndraiky anao mahina andrarana Allah subhanahu wa ta'ala tsy tsapanao fa anao
andevony Allah. Anao nianty izy koa mandeha manao zavatra nandrarany Allah subhanahu wa ta'ala manao azy anao zany tsy mahatsapa hoe anao andevony Allah. Zay fanakabary. Anao izy koa avy leran'ny sala anao tsy manatanteraka sala, anao tsy mahatsapa hoe anao andevony Allah. Le lesoka bentsika zanak'olombelona tsika tsy mahatsapa hoe tsika andevony Allah. Ibada tsy vitany hoe anao mitsanga manatanteraka sala manao zaka. La. Le anao mahatsapa fa hoe anao andevony Allah. Amin'ny situation jiaby. Amin'ny situation jiaby anao andevony Allah. Anta abidullah. Zay le kabary. Anao andevony Allah. Misy tabi'ina anakiraiky natsona hoe Bishr al-Hafi. Anaranazy Bishr al-Hafi zany tsy misiky kiraro. Nina ma izy namena anarana tsy misiky kiraro. Izy tsy navy amin'ny io anisany olona zay nalaza amin'ny fanomponan Allah subhanahu wa ta'ala. Bishr al-Hafi rahimahullah anisany tabi'ina tsy karaha zany izy. Izy niaina tany Irak tao. Olona zay hoe namena Allah subhanahu wa ta'ala ni'ama ndraiky ino izy miaina anatin'ny zay sitrapony tsiriritra anazy. Isakariva fety misotro manangy zaka jiaby ambiance iny. Andro raiky misy olo mandalo andeha anatanteraka salatul fajr. Maheno kabary mandalo aminazy amin'ny tranonazy mbola fety mandeha. Fety mbola mandeha mafy ao. Olo ty natsapa andakona zany dia nandondona varavara izy. Vehivavy zay no nanokatra varavara. Vola misy ino manambarana zany ambarany nametraka fanontaniana fa le tompo trano ao ty. Izy moa matsapa tena anazy andevo sa olo tsy andevo. Zay foana fanontaniana ambary manangy ty ino moa raha anontanianao tena moa olo na fa tsy normal raha ohatra ka izy andevo izy tsy mbo miaina karaha fiainany. Izy koa izy matsapa tena anazy andevo izy tsy mbo miaina karaha fiainany. Lasa olo ty izy manangy iny niditra vehivavy iny niditra tao nantanina Bishr al-Hafi hoe ia ma tao nambarana nisy oladala zay navy tao ka ino moa raha nilainy izy nametraka fanontaniana. Ino fanontaniana napetraka Bishr al-Hafi izy tia mireviny raha jiaby fa izy matsilo saina. Ino ma raha nanontaniana ambara izy nametraka fanontaniana hoe olo tompo trano ty matsapa tena anazy andevo sa tsy matsapa tena anazy andevo. Dia bakao io ino nambarany raha ohatra ka izy matsapa tena anazy andevo izy tsy mbo miaina karaha ty. Zay ny teneny bakao izy lasa nambarany Bishr al-Hafi tamin'ny fotoana io nambarany nandeha sainanaka. Ana olo namena Allah subhanahu wa ta'ala misy olo karaha zany nandeha sainako najanona ny Bishr al-Hafi raha jiaby mijanona fety zao tanyreo mody zaka jiaby. Nanomboka tamin'ny fotoana io izy nandeha tauba ary lasa izy Bishr al-Hafi zay lazanazy amin'ny mpanompony Allah subhanahu wa ta'ala. Manantsona izy Bishr al-Hafi satria rehefa tonga ta Makka ndraiky Madina izy tsy nisiky kiraro nambarany karakory amin'ny tany na masina Allah subhanahu wa ta'ala ity zany ndraiky kiraro mandeha ambony tany teto. Zay mahatonga izy nandeha tsy amin'ny kiraro namena anarana hoe Bishr al-Hafi. Hafi zany hoe Bishr tsy amin'ny kiraro. Ka tsy ino fa rehefa anao zany tsy mahatsapa hoe anao andevony Allah, anao mbo tafiditra amin'ireo karazana zavatra zay nandrarany Allah, anao mbo tsy manaraka ireo baiko ampanaony Allah subhanahu wa ta'ala. Ka le tsy tsapatsika mihitsy hoe atsika io andevony Allah no lesoka amin'ny antsika amin'io manzila anakiraiky natsona ubudiyatu lillah. Zay mahatonga atsika manao le raha ataotsika satria mbola tsy mahatsapa atsika tena maro, mbola tsy mahatsapa atsika. Fa raha tena mahatsapa atsika hoe Allah atsika ty andevony Allah, atsika ty zao andevony Allah subhanahu wa ta'ala, raha tsapako zaka mandinika lavitra atsika alohany manao zavatra zay nandrarana Allah subhanahu wa ta'ala. Ary mandinika lavitra zao alohany tsy manatanteraka ireo zavatra zay mibaikony Allah subhanahu wa ta'ala amin'izao fotoana izany. Ka la ibada
io anisany fototra napetraka fifandraisantsika ndraiky Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada. Ibada io dia misy fototra anankiroa. Zay fototra anankiroa io fehezan'ny lalàna, fototra raiky fehezan'ny lalàna roa, fototra raiky koa fehezan'ny lalàna anankiroa. Mila haitsika. Ibada zay fanompona Allah subhanahu wa ta'ala. Na fanompona zay ataontsika ty sala rajaby, na le fanompona le andraikitra sahaza atsika ambony tany eto mampitsanga ireo manatanteraka ireo adidy akoatran'le fanompona zay haizantsika anazy hoe manompona Allah le sala le zaka sadaka siyam wal hajj sy ny sisa. Ino mafototra voalohany? Fototra voalohany al-imanu billah. Io fototra voalohany. Fototra voalohany al-imanu billah. Ary le fototra faharoa dhikrullah. Fototra voalohany ino? Imanu billah. Le fototra faharoa dhikrullah. Atsika raha mijery fanompona tsy miala zany. Raha nibaikona atsika manatanteraka sala wa aqimi salata li dhikri. Nibaikona atsika manatanteraka fifeheza alladhina amanu kutiba alaykum as-siyam afarna bi Allah subhanahu wa ta'ala wa litukabbiru Allah ala ma hadakum. Anrero mdera le biazan Allah subhanahu wa ta'ala refa navitan fifehezani. Refa manatanteraka fifehena masna haja atsika namba Allah subhanahu wa ta'ala ino fadhkuru Allah وإذا عفدتم من عرفات فاذكروا الله كذكر فاذكروا الله وإذا عفدتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. ايوه فاذكروا الله عند المشعر الحرام فاذكروه كما هداكم. يعني فيتا حج فيتا صلاة فيتا أنا من تترك حج فنبونا جاب. أما الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الطواف والسعي بين الصفا والمروة والرمي الجمار لإقامة ذكر الله. ما نتسانق لذكر الله. يعني فنبونا جاب زي بانوفن الله سبحانه وتعالى كان يزور عبادة التقديس فوكتاني ذكر الله سبحانه وتعالى. ويا نوتس من الدين الله. ذي الباز. إيمان فترة فلون لفترة فاروان لإبادة ذكر الله. زي زلمة لا تديت سيك زي زوجته زي زلمة لم بيتك. Fototra anankiroa reo ny fehezany Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny lalàna anankiroa roa samy lalàna. Le fototra voalohany iman ny fehezany Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny lalàna anankiroa antsoina hoe az-ziyada wan-nuqsan. Ziyada wan-nuqsan. Miaina ndraiky mitombo. Yawa. Iman napetraka Allah subhanahu wa ta'ala miaina ndraiky mitombo. Io fototra voalohany. Zay mahatonga Allah subhanahu wa ta'ala mampatsaro le aya. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وأنزل السكينة على كل مؤمن ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. يعني الله سبحانه وتعالى بلا ما نبارة فوي اللي في fototra voalohany في fandraisana Allah في fandraisana miaraka amin'ny Allah ny والعبادة iman io raha ohatra ka tsy mitombo mbo miaina izy. Ary raha miaina izy tapaka le fandraisana miaraka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Ary anao tsy mahatsapa ianao andeviny Allah zany hoe mpanompony Allah subhanahu wa ta'ala. Le anao tsy mahatsapa rehefa manao zavatra hoe anao andeviny ndraiky mpanompony Allah subhanahu wa ta'ala manambara fa imaninao amin'ny fotoana iny miaina le fifandraisana mihitsy miaraka amin'ny Allah mbany. Zay le dikany. Ka rehefa fifandraisana miaraka amin'ny Allah mihitsy ambany anao tsy mahatsapa mihitsy hanompony Allah subhanahu wa ta'ala. Tsy mahatsapa mihitsy hoe anao tanteraka sola rehefa maheno adhan. Anao mety akaiky ny masjid. Anao olo mipetraka akaiky ny masjid. Anao mety maheno adhan. Izy hoe ty anao tsy voatery mipetraka akaiky ny masjid. Montre sikininao fa manavaranao. Anao mijery gardien fa fa may fa lera. Anao tsy mila maheno adhan zany ty fa manambaranao. Jiaby misy montre. Anao tsisy montre amin'ny tana. Telefonao manambaranao. Olo jiaby misy possible anao tsisy montre amin'ny tana fa telefonao manambaranao.
fampatsahivana tonga aminao foana fa raha igny mavesatra satria manino le alaka le fandraisana maraka amin'ny Allah mihitsy. Ka raha ohatra ka atsika tsy mametrapetraka ireo zavatra mampitomba an'io imany io, iny zavatra mandalo. Ino zavatra mandalo? Fifandraisana maraka amin'ny Allah tabaka. Anao tsy mipetraka amin'io manzelantsony eo ubudiyatu lillah amin'ny fiainanao. Tsy mipetraka amin'izany. Dhikrullah le fototra faharoa fehezin'ny lalàna anankiroa koa. Al-kathra wal-qilla. Al-kathra wal-qilla. Al-kathra zany hoe maro. Al-qilla zany hoe kely, vitsikely. Amin'iny Allah subhanahu wa ta'ala dia ya ayyuhalladhina amanu, enareo zay fananana fototra voalohany io imany io. Udhkuru Allah dhikran kathira. Bazaho nareo fototra faharoa io koa mila manao dhikra mibetsaka anareo. Raha mampiaina iny dhikra iny koa tabaka koa le fifandraisana Allah subhanahu wa ta'ala. Tsy mipetraka atsika amin'le hoe ubudiyatu lillah, le fanomponan'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Lasa hoe atsika abidun lillah, andefo mpanompon'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Zay mahatonga hoe atsika vahoaka mpiaino Islam tsy napresina atsika manompo an'i Allah amin'ny abadoana. Atsika mila manompo an'i Allah amin'ny fahalalagna. Mila haitsika hoe manino atsika manompo an'i Allah subhanahu wa ta'ala. Mila haitsika hoe ino zavatra mamehy atsika amin'ny fanompona an'i Allah subhanahu wa ta'ala. Manino atsika namboarin'i Allah subhanahu wa ta'ala nohon antony izany fanompona zany. Zany hoe tsy manapaka fifandraisana miaraka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Zay le zavatra ilainy Allah aminakay ndraiky aminanao nandroany ty hoe karakory zao nanty tsy manapaka le fifandraisako ndraiky Allah. Zay le tadiavina Allah subhanahu wa ta'ala. Zay le tadiavina. Ary zay le ibada. Zay le ibada. Zay le fanompona zay zavatra zay. Raha ohatra ka tsapatsika zany ary haitsika izany, mazava ho azy afaka mametrapetraka atsika amin'ny fiainantsika hoe karakory afaka mandanja an'izany imany zany ary karakory afaka mandanja ny dhikr zany. Profon'izany dia tsotra. Ramadan zay nandalo. Karakory atsika niaina Ramadan. Karakory atsika niaina Ramadan amin'ny ibada. Ani atsika niaina amin'ny Ramadan amin'iny mampitombo imanitsika tsanakitanaky tao inshallah. Baka eo nanao dhikra maromaro. Ary izy ireo mifandray. Isakan'ny dhikr maro vokatra ny dhikr iny zany mampitombo le imany ato. Mampitombo le imany. Mampitombo le fifandraisana ndraiky Allah subhanahu wa ta'ala. Ary io mitondra anarana hoe la ibada. Fiainanao jiaby ho feny. Jeretsika fa rehefa nitombo le fifandraisana miaraka amin'ny Allah amin'ny Ramadan, asika rehefa nitombo le fifandraisana Allah amin'ny alalan'ny ibada, iny zavatra nandalo. Iny zavatra nandalo. Atsika zany mahatsapa hoe atsika lasa akaikin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Ila ilain'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Hoe anao mahatsapa hoe anao akaikin'ny Allah. Manino anao amin'ny Ramadan tsy masaky manao zavatra zay ataonao ankoatran'ny Ramadan. Satria anao amin'ny Ramadan anao mahatsapa fa anao ndevin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Satria ibadanao io. Imanao anatin'ny tombo, dhikranao mitombo, anao mahatsapa hoe anao andeviny Allah. Tsy masaka am'izay anao mety mitoy hoe nohon'ny Ramadan, nohon'ny fifehezana, nohon'ny rano, nohon'ny fa tena ambadika anazy nohon'ny Allah. Anao mety manazava olo amin'ny fanazavanao azy. Fa le anao mihitsy le eritreritra, anao mety eritreritranao mihitsy maniky. Ino moa le eritreritra? Le eritreritra io zay le fanahinao. Le fanahinao satria isaka ny mitombo le fifandraisanao ndraiky Allah subhanahu wa ta'ala manakana anao manao reo zavatra zay hoe tsy tian'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Tsy tian'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Zay koa nanazoko anatin'ny fifehezana amin'ny Ramadan, amin'ny atoandron'ny Ramadan iny. Olo raiky mipropozinao koa tsika ndeha tsinjaka kely atsiraka Ramadan la.
koa tsy ramadana anao mety da foana tsy manino kelikely sy mety lasa anao. Karaha io koa zany rehefa lehilahy ndraiky vehivavy mifankahita ankoatran'ny ramadana dia ka ramadana tsy mitovy, tsy mitovy. Manino anao fotoana iny zany tsy masaky, manino anao fotoana iny mizaka manakana anao, tsy hoe olo anao ne mety misitrika foana ka anao misitrika akondro ramadana mbola misitrika foana afaka anao olo tsara anara-maso anao tsy ta tara olo zany olo jiaby mandeha matory mahatsara iny anao amin'ny agny anao anaty alany be marivo any anao tsy raha hitan'olo mety ataonao raha zany jiaby fa anao zany tsy nanao. Anao zany manontany tsika zany manontany manino ma tsika tsy navita manao regny nadalana zay akoatran'ny andro hafa ataotsika satria mipetraka le fanompona iman satria le iman miakatra satria le dhikrna Allah subhanahu wa ta'ala betsaka amin'ny fotoana lasa automatique le raha hitasika io zany mila tsapatsika ary Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala izy mbola tompony ireo volana hafa koatra ramadana ary izy koa mbola nametraka ireo karazany andro ary alhamdulillah atsika zao ty vita ramadan atsika miaina zao amin'ity volana zulqa'da io mbola ashhurul hurum zay anaraka bakao zulhijja zay mbola ashhurul hurum ary andro folo voalohany farany tsara amin'ny fiainana zanak'olombelo mandavan-taona ho avy afaka andro vitsivitsy andro farany tsara raha ohatra ka nandala amin'ny ramadan alina farany tsara reny alina folon'ny ramadan satria misy laylatul qadr anteo ato amin'ny andro folo voalohany zulhijja andro farany tsara folo voalohany ewa farany tsara dikan'io tsisy mihoatra an'io zany amin'ny tsy hoe farany amin'ny hoe izy larana tsisy mihoatra dikan'izany amin'ny fomba fiteny gasy hoe farany tsara dikan'io tsisy koa mihoatra an'izany zay le dikan'ny farany ewa dikan'izany atsika mila miomana amin'ny ibada miomana amin'ny hoe lasa andevony Allah ary ampandalovina Allah reny fotoana reny atsika rehefa manatanteraka ireo karazany fanompona zay atao amin'izy reny mampitombo le imany ary mampitombo le dhikry Allah subhanahu wa ta'ala iny zavatra mandalo atsika mahatsapa le hoe atsika io andevony Allah subhanahu wa ta'ala io sakana lehibe io zany manova raha lehibe amin'ny antsika io saka satria io atsika lasa mampifandray atsika lasa mifandray amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala io zavatra voalohany mila haitsika mikresaka ibada. Zavatra faharoa mila haitsika mahakasika ny ibada rehefa Allah subhanahu wa ta'ala nametraka io teboka io amin'ny zanak'olombelo jiaby mifandray amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala fifandraisana io dia io fifandraisana io n'extérioriseny Allah subhanahu wa ta'ala misy boko zavatra mandalo anatiny fotsika dia n'extérioriseny Allah subhanahu wa ta'ala zany hoe napetraka ny Allah subhanahu wa ta'ala nampifezina amin'ny zavatra roy الزمان والمكان تويرنا لك فتونا تكم بوكان ريسك فتونا زرنا رمضان أشهر الهرم عند فل ذو الحجة ما نعرف بوكو بيت محرم شهر الله زانوي يو نسونا الزمان فتونا الله ما بندال فتونا إن لله لنفحات نبر الرسول صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى ميسيرو كرزان فتونا أبندالوف نمنسيك أبندالوف نمنسيك رو فتونا رو تكنيو le fifandraisana zay misy fototra ny iman ndraiky dhikrullah zay anatiny misy zany ahitana azy ivelany ara le amin'ny fotoana dia ka mitoerana zay mahatonga ny safidina Allah subhanahu wa ta'ala ambony tany eto alohan'izy nandefa Adam alayhi salam toerana fa ny safidina Allah subhanahu wa ta'ala mitondra anarana hoe Makka io Kaaba io Kaaba ni safidina Allah subhanahu wa ta'ala toerana ary ina barana subhanahu wa ta'ala inna awwalu bayti wudi'a lin-nas trano voalohany napetraka ny zanak'olombelo satria olombelo karaha zany olombelo ma olombelo anazy marina anao afaka manompona Allah subhanahu wa ta'ala mitoerana jiaby satria mazava ho azy anao ibada toerana jiaby olombelo izy mila toerana afahana mifikitra ndraiky Allah subhanahu wa ta'ala karaha izy misy fotoana
karaha io koa mila toerana fa tsika tsy voafeny toerana zany ndraiky fotoana mazava ho azy tena marina fa ireo zany ampandalovina Allah subhanahu wa ta'ala am zavatra hoe ilainy maha-olombelo atsika satria Allah mahay atsika haina Allah atsika olombelo mila zany zanak'olombelo zany tsy maintsy mitady toerana izy tsy maintsy mitady fotoana izy hanatanterahina zavatra ntsonao ibada fantanina tanterahina Allah izy tanterahina n'olo hafa izy na zavatra hafa izy eo le kabary eo le tsy mampitovy azy fa olombelo manao karaha io jiaby tsisy olombelo iretsika na olo milaza hoe ireo tsy reo misy fanompona ataondreo foana amin'ny fotoana anaovandreo azy reo misy toerana foana anaovandreo azy karaha io koa Allah ny safidy io toerana io Makka trano voalohany orona satria reo anjely fanavina namboatra fototra ny trano alohan'ny naviany Adam alayhi salam ambony tany eto maninona namboarina Allah subhanahu wa ta'ala en place safidin'le toerana safidin'le toerana boka amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala io toerana io amboninazy ao zany Baitul Ma'mur Kaaba ny reo anjely dia ambonin'ny Baitul Ma'mur arshan Allah subhanahu wa ta'ala ورسول صلى الله عليه وسلم إن بيت المعمور في حذاء عرش الله سبحانه وتعالى لو سقطت نبي الرسول صلى الله عليه وسلم سقط في بيت الله زي يوم الكعبة في أيوة نبي الرسول صلى الله عليه وسلم لبيت المعمور يتويرنا زي نوفا نيرو أنجيلي طواف مس 70,000 أنجيل من الطواف سنادو من داليو 70,000 رين فتسيمبودكو حافظكو كاريو rango zay manambara fa hoe fanompona ataoko ndraiky ataonao tsisy ilaina Allah subhanahu wa ta'ala azataki so dia tsika mieritreritra hoe Allah ndo mila fanompona antsika ty wallahu rabbil kaaba Allah tsy mila ibadanao ndraiky ibadanaka tsisy raha ilaina anazy ataky reo anjely jerentsika 70,000 malakan 70,000 anjely mandalo io fa tsy mandalo koa rango zay to visanao kelikely to firy miliara nanjely nanda io tsy mipody le nandalo io fa tsy tafipody ma rasul sallallahu alaihi wasallam attat as-samaa wa yahiqqu anhu an ta'id zany le lanitra attat as-samaa fenna ma rasul sallallahu alaihi wasallam lanitra fenin tsy misy place am lanitra io na ba rasul sallallahu alaihi wasallam tsy misy toerana am lanitra io raha tsy misy anjely anatin'ny manompana Allah subhanahu wa ta'ala ata partikely karaha ty ambony lanitra raha tsy misy toerana ambony lanitra am lanitra ao afa-tsy hoe misy ny anjely manao fanomponana Allah subhanahu wa ta'ala ka ino ma ilainy Allah fanompoko ny anty ndraiky fanomponanao safady atsika zany mandeha mieritreritra so dia ny anty zao andeha hanao ibada Allah mila ibada io la wallahu rabbil kaaba Allah tsy mila ibada naka ndraiky ibada nataonao io tsy ilainy Allah subhanahu wa ta'ala zay mila mazava aminantsika mila mazava aminantsika io Baitul Ma'mur ambaniny arshani Allah raha milatsika na rasul direct latsika am Kaaba io raha milatsika izy latsika direct am Kaaba io le fifandraisana zay mahatonga atsika mitodika amin'ny Kaaba am kibla io Kaaba zany atsika natodika boka eo atsika niantsona mandeha amin'ny toerana io zay le dikany haja atsika atodika boka atsika nantsona tonga ry وأذن بالناس وأذن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني الله تمنى الناس وأنس بالناس وأذن في الناس بالحج أبو أنشوف satria anao rehefa tonga ry amin'ny toerana io anao tonga amin'ny toerana io anao mipody raha ohatra ka anao mandrateraka ilay ibada ny haji io araka ny tokony izy apodiny Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny voajanahary anao zay mahatonga anao mipody bokany ambariny rasul sallallahu alaihi wasallam man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'aka yawm waladatuhu manio anao mipody bokany lasa karaha zaza voanateraka ny zaza voanateraka satria anao apodiny Allah rehefa manatanteraka iny faviana masiny zay mahatonga zanak'olombelo mila ta manatanteraka indraiky amin'ny fiainany mba satria maro ireo sakana navy nandratra nanapaka
Ifandraisantsika ndraiky Allah subhanahu wa ta'ala ty. Mila apody zany zaka zany. Zany hoe mila manao formatage zany atsika. Atao réglage mandeha zéro zany le compteur. Iny zany le fanaovana hajo io. Réglage à zéro le compteur. Tsika ba gaga iny mbola olo million andeha dépenser ko andeha any, boko andeha tikotikodina amin'ny raha iny boko io to. Andehanako any, andeha itikodigna, boko zany andeha itikodigna ary. De lomay aty zao safa maromaro za itikodigna ary boko zany pody. Ana zany mitritra iny loatra la olo. 150 millions andeha andehanako laniko amin'ny raha karaha zany. Sitra na mety mandinika zany fa wallahi wa rabbil kaaba 150 millions ata milliard dépensenao izy koa fa tonga amin'ny toerana io wallahi wa rabbil kaaba boko hainao antony boko hainao raha tokony ataonao hainao zavatra mifandray jiaby amin'ny fotoana io wallahi wa rabbil kaaba miovanao le fiovagnanao boko tsy vita miova fa zavatra jiaby amin'ny fiainanao miova zavatra jiaby miova raha tsy nazava aminanao lasa mazava aminanao zany tsy midika hoe ianao andehanao haja anao mipody bokagny anao tsy anao faotagna tsy anao mipetraka maha-olombelona foana boko mieritreritra karaha zany andrasy fa zay fa antitra andeha natanteraka haja amin'io satria boko manino satria amin'io zay mipody bokao fa tsy de manao faotagna anao boko tanora boko anao andeha haji fa faindrana Allah faotagna anao mipody bokao pody manao faotagna koa io maha-olombelo anao ia moa nilaza anao mipody bokagny tsy anao faotagna fa anao mbola tsy nandeha any ndraiky anao manao fahotagna tsy mitovy ndraiky anao mipody bokagny manao satria anao manao fahotagna anao mipody bokagny anao mahatsapa le otsika le fanenenana na raha ataonao anao mahatsapa fa anao mbola andevony Allah na dia anao tsy mety malaky mipody aminazy anao fotoana zany zay le tsy mampitovy azy zay le tsy mampitovy azy fa atsika zany kaza atsika tsy mila mametraka calcultsika onatreny calcul Allah amin'ny natsona zavatra natsona ibada so dia hoe kajikajitsika ndo andeha apetraka atsika zany amin'ny kajikajy ny Allah tsy mitovy zany andrasitsaingy fa za mbola anao ty andrasitsaingy fa za mbola anao ry andrasitsaingy fa za mbola tsy afaka trosa wallahi rabbil kaaba anao mbo miana ambony dunia ty anao mbo tsy afaka trosa barako anao zany anao mefitra hoe anao afaka trosa anao vao andeha nataka haji fiainanao mbo tapotra anao mbo tsy afaka trosa barako anao zany maha-olombelo anao zany maha-olombelo anao zany satria zay le maha-olombelo anao fa anao zany fa anao manana trosa anao manana nia manefa azy fa izy tena nanana moyen fa anao mandeha tanterao raha zany fa boko io tsy maintsy mandeha karaha zany fiainana mbo mandeha foana be idnillah subhanahu wa ta'ala Allah mahay le nia anao mazava ho azy anao tsy mandeha mihina volan'olo jiaby anao nateraka haja tsy karaha zany fa hainao mandanja le raha anao mpivarotra anao nangala entana anao tsy maintsy trosa nangalanao entana fa entana io le fa lafo entanareo manapody koa anao trosan'olo iny fa tsy hoe zao anatony trosa anao nefany fa io sakana zany fa io zany sakana ary io misy mifantany shaitany ثم لأقعدنهم إلى صراطك المستقيم zao tsy maintsy mipetraka nambarany satria ino maantony petrany zao tsy maintsy mipetraka manakana fifandraisandreo miaraka aminao ya Allah zay le kabareto asan'ny iblis ary tena asa be nazy karakory manapaka hoe fifandraisana io hoe zao ndraiky anao ny anty tsy lasa abidun lillah tsy lasa andivony Allah tsy mahatsapa an'izany io ro asa be nazy asa be ny iblis hoe karakory zao ndraiky anao tsy mahatsapa an'izany zay le asa be ary zay le asa loha be ny iblis karaha zany karakory manapaka le fifandraisany andevy ty miaraka amin'ny tompony Allah subhanahu wa ta'ala fifandraisako zany ndraiky fifandraisanao miaraka amin'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala raha nahazotsika fototra anankiroa ndraiky lalàna mahay azy raha nahazotsika fa Allah subhanahu wa ta'ala noho ny maha-olombelo atsika ny fehezany le raha koa zany amin'ny toerana ndraiky amin'ny fotoana de ino ary zavatra hoe afatarako ndraiky afataranao ny anty fa hoe zaho ty andevony Allah subhanahu wa ta'ala
Iny famantarana zay hoe metianako ndraiky henanao manambara hoe zao ty andeviny Allah, hoe zao ty matsapa, hoe zao andeviny Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny situation jiaby fiaina. Tsy hoe moskiriny foana, tsy amin'ny toerana foana. Na dia nasiana Allah toerana, na dia nasiana Allah subhanahu wa ta'ala fotoana, fa io zany mba ararotina iny fotoana ndraiky iny toerana iny afahatsika zany na dia zany mihoatra ny fotoana iny ndraiky toerana iny mbola miaina anatin'ny ubudiyatun lillah. Ewa, ubudiyatun lillah, ubudiyatun lillah. Zany hoe iny famantarana zaho ty mpanompon'ny Allah ary ino ezaka zay tokony hatako jiaby mba mipetraka zaho hoe abidun lillah, abidun lillah subhanahu wa ta'ala. Alohan'izay atsika mbo hanazava koa inshallah ino moa le définition namendront ulama hoe ibada zany. Atsika bako zao nanazava amin'io zany mba azon'olo hoe ino loatra ma ibada ty, fanompona. Kasany bako mozako mivola hoe anareo fanompona to kabarinareo. Ewa, ino ro fototry ny kabary ko manadin'olo fototry ny kabary fanompona to. Ino ro fototry ny kabary fanompona. Ary ampamarana antsika mbo hita ino mavokatra azonao basa aminazy ty. Izy koa le raha reo hitanao fa reto famantarana reto ezaka ataoko ino am'izay vokatra azonao. Izany no jerentsika inshallah fiaonantsika manaraka bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. والله تعالى أعلى وأعلم وجزاكم الله لخير استماعكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا